Bosanskom državnom dokumentu Povelje Kulina Bana svake godine povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine otkrijemo novu priču. Priču priča magistar pravnih nauka Ernad Deni-Čomaga. Ja, Ban Bosanski Kulin, prisezaju tebje, kneže Krvašu, i vsem građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti vam od sele i do vijeka. Ovim riječima starobosanskog narodnog jezika napisanim na bosančici počinje najstariji pronađeni i očuvani bosanski državni dokument Povelja Kulina Bana, nastala prije tačno 832 godine. Povelja je međunarodni pravni akt kojim se dubrovačkim trgovcima daje sloboda trgovanja u Bosni bez plaćanja poreza, ali im se jamči sigurnost te nadoknada eventualne štete. Ovaj dokument već stotinama godina pobuđuje pažnju naučnika. Za magistra pravnih nauka Ernada Denija-Čomagu ovaj dokument izaziva divljenje i poštovanje, zbog čega je posjetio Rusku akademiju nauka u Sankt Peterburgu koja čuva originalni dokument. Taj dokument je zapravo pravni dokument, upravni dokument, a ja kao pravnik nekako sam, ne mogu sebi objasniti zašto, ali razvio neku ljubav prema tom dokumentu. I kao što ste rekli, ja sam otišao namjenski u Sankt Petersburg da bi vidio taj dokument, da bi se uvjerio da je u sigurnim rukama i eto, držao sam ga u svojim rukama. Dokument kojeg mnogi nazivaju rodnim listom Bosne ne nalazi se u Bosni i Hercegovini. 3 su verzije ovog dokumenta, original koji se nalazi u Ruskoj akademiji nauka i 2 prepiske koje se čuvaju u Dubrovniku. Povratak Povelje Kulina Bana kući je pitanje pravne, ali i političke prirode, smatra naš sagovornik. Kad sam bio u Rusiji, ja sam se uvjerio da oni taj dokument itekako cijeni, zato što on pripada dokumentima koji su pisani ćiriličnim, odnosno bosančičnim pismom, koji je vrsta jednog ćiriličnog pisma, među najstarijima trenutno u Rusiji, tako da je to i njima jako bitno za njihovu kulturu. Mislim da to nije samo politički, već su oni prepoznali značaj vrijednosti tog dokumenta i kad vi imate nešto što je značajno, nećete to da date nekome ili da eventualno vratite onome koje pripada, ali i mi smo često u zabludu. Mi mislimo da to pripada nama. Ne, to pripada Dubrovniku. Kako nijedan original Povelje nije u Bosni i Hercegovini, za pravnika Čomagu bio je to jedan od motiva da se uhvati u koštac sa bosančicom i ručno izradi kopiju ovog značajnog dokumenta koju je želio pokloniti Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine kako bi se izložbeni dio obogatio ručnim primjerkom u odnosu na dosadašnji lošiji color print. Ja sam ovom poveljom, ovim prijepisom htio dati jedan mali doprinos javnošću i javnosti, a ne da to nekome izgleda lijepo u kabinetu. Da su oni meni kao opravdanje ili kao obrazloženje rekli hvala vam što ste se ponudili, dali ste nam ideju da angažujemo jednog profesionalnog kaligrafu, pošto ja nisam profesionalni kaligrafa, ja sam bavim se hobijem, da napravi jedan prijepis na pergamentu, da to izgleda zaista kao original. Ja bih bio izuzetno zadovoljan da naprave tu neku posebnu postavu kao Povelje Kulina Bana, to bio bi prvi gost. Međutim, način na koji mi je odgovoreno da će se nekad mijenjati nešto u muzeu pa da će se drugačije posvetiti Povelji, je jednostavno neadekvatan. Iz muzeja nisu željeli govoriti pred kamerama, osim što su nam potvrdili priču našeg sagovornika. Ručno ispisana povelja će ipak, kako saznajemo, otići u prave ruke Jovanu Divjaku i Fondaciji obrazovanje gradi BiH, kako bi one vrijednosti koje nosimo iz srednjovjekovne Bosne bile afirmisane i pamćene i danas. Jučerašnja priča o pravniku Ernadu Deniju-Čomagi, koji je uradio prepisku Povelje Kulina Bana, dobila je danas i svoj epilog. Naime, kako njegova ručna prepiska Povelje Kulin Ban nije završila u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, kako bi posjetioci muzeja mogli izbliza vidjeti njen sadržaj, danas je njegova povelja došla u ruke predsjedniku Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovanu Divjaku, kojeg je simbolika ovog dijela izuzetno obradovala. Događaj je zabilježila ekskluzivno i naša ekipa. Narodna poslovica kaže nije kome je namijenjeno nego kome je suđeno. Tako je ručno prepisana Povelja Kulina Bana iz pera magistra prava Ernada Denija-Čomage umjesto u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine završila u rukama predsjednika Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Jovana Divjaka. Ovo vam je ručno
pisana povelja, to sam ja Odlično, dobro. pisao. Prijepis skoro pa original. Kao što sam eto rekao vam jučer, ja sam htio da poklonim Zemaljskom muzeju. Jer oni imaju jednu jako ružnu, isprintanu verziju koju gledaju i djeca i posjetitelji i tako dalje. Ovo je trebalo da bude moj mali doprinos. Međutim, oni su htjeli da uzmu ovo, ali da stave u kabinet njihovog direktora, što zapravo nije svrha. Ja ovo želim da ima neki hajr, kako se kaže. Kako ne, da. Da djeca vide, da vide mladi ljudi. Ova gesta obradovala je filantropa i čovjeka koji je u proteklih 25 godina stvorio armiju obrazovanih mladih ljudi, jer je za taj period uspio obezbijediti više od 3 miliona maraka za 7600 stipendija. Osjećam da mi je dato jedno priznanje za moje opredeljenje, ovo je moja stvar, za moje opredeljenje da takvu bosu cenim, volim i da ću se za nju boriti koliko sam živ. Meni je jako, jako drago evo, da je ipak se na ovaj način završilo, čak mi draže nekako srcu nego da sam sad predao tom muzeju. Nadam se također, evo još jednom poruka Zemaljskom muzeju, da će posvetiti posebnu pažnju ovom dokumentu, da će angažovati možda nekog profesionalca da napravi taj prijepis, da izgleda kao original, ili eventualno da se uvežu s ljudima iz Akademije nauke i umjetnosti u Sankt Petersburgu. Ja im stojim na raspolaganju koliko to žele, eto, koliko sam ja uspio da držim u svojim rukama, valjda ću uspjeti opet da uspostavim taj kontakt. Kako u životu ništa nije slučajno, tako i ovaj poklon koji se smatra rodnim listom Bosne došao je dan uoči velikog državnog praznika 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, pa je naš domaćin, Jovan Divjak, iskoristio priliku da podsjeti na značaj ovog dana i datuma i da poželi svim Bosancima i Hercegovcima, kao i onima koji se tako osjećaju, sretan praznik. Čestitam 1. mart ljudima u belom, graničnoj policiji. Čestitam armiji Bosne i Hercegovine, oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Čestitam našim mladim i malo starijim đacima, učenicima i da ih pozovem. Ako ne znaš svoju istoriju, ako ne znaš svoju kulturu, a kad kaže svoju, mislim na teritoriju koja je nastala pre 1000 godinu, onda ne možeš imati ni dobru porodicu, ne možeš imati ni prijatelja, jer po starom našem običaju prvo Bog pa komšija.